de yandial ner kenyam de na kwana kusla tesloa che ko je changan wale che jale jako banan je chop den talwaj mo den je kame de talwaj de ko ne dial ko non gorke gwasme dio je che konti kenin de tot kan kon mijek an wale bana raj ketin kon lat ko rodien an wale shanka wel bang man ka pain wel kelian ron kin dangro wid jandangro wid diech bana raj ketin kon lat ko rodien re lar kaname kenyam bana raj ke kwut commercial ke me Michael Maquilus ci kon diala ngaje no jen chaja kwanya la ramadan la kormoni chale la Minister of Justice shewude nyameten wena mo ca jawoj ci kon dial ngaj ba chenir ko ken ci kam ñoko mi la daga tan kir bat chana mo raj ke jen kwudu mishala Michael Maquilus ko gor ko no bu konti ke ngeng morom ke je ando Michael Maquilus ngum kwany ke je mi jira mangach Michael Maquilus bi ngaje no Michael Maquilus nyira nuari 100% lokan nuari 100% kajan ba loka Dr. Riek Machar 100% jen wudan dan ne teke nyir tin man chale nyir lo dan nang ran so gor je boro ke te kon te chala of course okay bana keling te chalat ko ran jen a quer information when information communication technology and postal service a quer no ngai kon diale raw jaram dan ten wen tel ala de ka tibe ba long before kanana kwan ba ko kwan la quer ngoni tama ko ngai kon no quer ngoni jaram nana te ka lonko ba Dr. Machar ba je yene de ke ba je lukude chara man lo jogo met ka jenen Michael Maquilus ka gwase dan me cha Dr. Riek Machar me cha je yen ka jen pay dioke dan ron kin dangro wi jandang ro wi diech ko la chanya nang ro bakel ka pay diok me cha Dr. Machar cha je yen cha warga gor international community ci international community ci ken condemn tay dan cha Dr. Machar cha je yen ke je no ci kelaro no mo unlawful ano cha Dr. Machar mla kur cha je de yen ke je reason cha Dr. Machar cha de yen ke je jena Riek Machar che we ke juba alaran mala chana men chalar wude me michal ke me Michael Maquilus chan jede Michael Maquilus chalar gwawo nena international community kangane jaga bay no lat international community eno lengu chalar no kangane panken mede karami mo mi ci dor chelat de kalaro man cha yen ke je chetre ngone a jene ngum de dire kana longo ka karami mo mi ci na chekanak yo international community no ci Riek Machar ci na chekanak a jaram ci to mo rungo ke yen a jene dire ne kan ne ko ne nak na mo ri mi chalar no medan me kan Dr. Machar kan yen den ci kan ru chal me bol mel mi ci kan ko lo yorar ntama ci kan jogo ne wo right ni wala nyam nat ne right bol mel ci jogo no ne right ni ne ci bol mel laro ne Riek Machar jen chamal ci gor Riek Machar jongne ori la alarm no jin commander in chief ci ne gor ngay ne commander in chief kel karware mi mo sempe ki mi yadi ariada rami mo meteke mono golka wiyena silent wiyena kap chongo no charo de cholo commander in chief kate ka bona tien ko la tiena mal ka je no mo te joje nodi directed jen dan ba Dr. Machar ba je kula yen so mu kon men gwaseme mi kon ngaje no chi wuri chalka me Michael Maquilus dan tama jala rami mo chala kwanya la kwer ngoni ke nyire ke Dr. Riek Machar nyire janwon ko Riek Machar nyir kana manyam Michael Maquilus ramkel ka jibor bor ngay kon bor nyirian ke lugdien kanwar especially Dr. Riek Machar kendian kana 1991 edan ko reje to ga Riek Machar to go mo akana gurgano de kan Dr. Riek Machar de kananak ajen mentama ko ci kan bol mel ci kana watch
kan bol mel kan medan gor kan jelalat che ga bol mel kwa yun jela deb la chema cha yorar right now che gware tok cha ne te ko ne che kwan justice minister dan ya kwanyen cha yorar cha won mukulat gwada so right now mlat kon mejene Michael Makwelwe kenyire ka Dr. Riek Machar en Dr. Machar luga me che buwe gwa kodi wude me nyire Dr. Riek Machar already know nyire ke Riek Machar che de bulu ko gwa yemene jogonan jin mi lu chai che kumi jiak ram chi che kumi jiak dire lu ko gwa abi come justice ndan gorka I don't think no dire lat ke jen ta da to but Michael Makwelwe yos kene je kir right now jen bo e bet ki e chama bo mi ba yora run and to be honest jene chana ilarne ko ngai ke jeno mutual ke special code me mi loka doctor ma chatine ne ko ngai ke jeno jen she real code chala kangaro code by the way chala kangaro code ko jen chicken talk chicken let kon mo kwa establish a kir melene ne gatin so jen chala no so e kon mi tele talk no me bekena latin but right now cha Michael Makwelwe cha de kwan ka dobdo dien ko cha ka jog right now and go be mensual ke hybrid court be ajelep you know ajen ko dan ba Dr. Machar ba de kule luktin ajen mo kule te ko wude me ko nge jamoni la Minister of Justice right now ko wajen nge te diale ko ne shodi en lat bor so right now cho kam bor community kene nwer community right ko ne you know ko Dr. Machar ko re dan to kam de kene John Grande Mabiur medan ataye dan e chige disagree ka kuiko amendien gor konomo Riek Machar gor mutual ke self determination ajane bana chong ala kon sosrene ke bana chong la South Sudanese Dr. John Grande Mabiur jene nene no bana dil chong alo bu kon gor Sudan kelio you know bu kon dil gor in Sudan kelio so na moni ci gwacheben anyok wuri shalka me Dr. John Grande Mabiur che gor no de na de ka do la tubu na command tara mo dol den takte yosen tama kirim yadit kin medan lugo jen wobi de na dol garang che dol che je gor garang ajena odoro cha tubu la tubu ni ko jinde ko ke jin ram mo la jun je wor gwad menen ko medan te ka dor ke din ka dial la tubu no odor na gulen na me na gun na gram na glen na menen ajen tay na let kin kije so na mo kana me nok kana gwa jen dobe dane gwen na ka jen mi ci gwaja tuwo ko ci Dr. Riek Machar karwara Dr. Machar chamat kene dangro ko kin kanang jokiro no gwade dan daka pinten so na mo chawla dwinga wi nuore chala dwinga wi Dr. Riek Machar Riek Machar gwade dan te ko ne gorga jega ngane kan nuore kan dial male ko kan nuore kan dial chala dwidian o ichi cha bor community cha jena but cha nur cha kan everywhere so na mo ajen nyiri mo ngotno me cha Michael Makwelwe cha ko kwanyen tama cha Chief of Justice ke Minister of Justice ngum ko yen expect je en wuri shalga me Michael Makwelwe gu yen o be talk be jalat tel me shal talk so be janken be defend be kin mi yadi gam be defend ajen ta dan le rode Riek Machar ko ramkel mi bumbum kanga ja talk bone diala ko ken tik international community ko ala luga jang so chebe mi talk no jen baje yen achang ba lel bok ke ba mo bongre bru dial buga joy ko dial cha ko garpin right now ne dum malat ken no dong de kin yadi dar ja pardon let's say dar Riek Machar dar peleka Riek Machar de gule peleka de gatela bir mi chalat case me judge ne te nyin SSPDF kana nwer wayami la local militia akane te ga ken ke dukti joy te ngaika chikan ga ke kwi siasa ka chikan ga ka kwi kuma spelayo me ga kan la tok am le la spelayo lel kan la gorno de wude chalga ma judak de jel nangre wich ke jubamo me don kan eti don nyen ku kan la nogodi ano bikan no bikan ramme bajena o kan local militia tin ganga nweri ala nwer wayami so ken pain kena ken den content kule te ga kene de ti so kene te ga ke kirma yadi right kene kirma yadi so it mean that tell menang Dr. Machar tin but na me charge user ken
la tactic chere mangai kono no la tuoga no benade to biken ye loko ga yen nuare already so no mona meditin okay gorje no de konte ka lenga mi na mona kuma kirmi yadit ko jen ko power ko je consolidate ke kebe je lakel so take a power ko ne diala konten wenamo be ka dilu ke dial let's say sekir che wono ko de benete konte che wonne kenyam waniga che yorarne tut galwang mani che yorarne chene ngon ko kien chaka jo kendial but these people che ganyo mu ko ka nong nyok again la de kere kumaka munyo jen ne diala kon gorje no bran bela discipline ka je ko be power ba ko te je ko runu witemi jeng wilat den be ji joirar let's say man joje wuri shalga ma Dr. Benjamin Bol Melongo wa Bol Mel ajana kana gwa kirma yadi da wate ke kumi cha de la da mena jankir right now right corner lat kana jen do bdan wo ki je jen do bdan yor ka jarar ka je ko jele la ne jen wo der la kanen gwa kirma yadi ka jon yo tinitin kul kon you but instead to Bol Mel cho la ni ngade ko ken joro do mo kane ga til la loyal ka je de kire cho joj medan charwa yo ne na wuri chalga me Dr. Benjamin Bol Mel me we kwer ka jen pay wedan chikola de gwan wona na Bol Mel mo we la kwer bala kwer ka dub dangro ko Bol Mel ore jen cha sanction rar tele mu charge bunok ram cha sanction ci jille la kwer badi kwedi rejik mi shi ku ci jatem mi ci ram ci joy rar ke power ka bomdu so baji ko ngi jene ti ko jen ta dan lat ke western world mi jira mo gor bari ko organize bidil te ka power mi ti ke de ka ci ram ko me ko re ci joj den baji kam power mo baji no so bi nyoko mu ku negotiate ka kan western world but ko jen charge sanction ka yere sure kirma yadit and then kirma yadit che gujino wuda me but sure ba je yar ko na family da so cha yo yorar so na me advise mi be ka nyaaden kirma yadit nyaade men chalka dur sap kirma yadit nyaade jen la presidential envoy di ngai kondial jaram dan la wero ke kirma yadit nyok bi anene wonene wudi shalo me waniga cha ja kwan bang la vice president waniga jen yok ge chet ke toy ki just symbol so run miche gwate che benen kirma yadi lo cha tia ko bereta ko right now let's say wuri chala me wani right now cha nyok mo kwa ngeje la vice president ke nyok cha nyok mo lat ke la first deputy chairman ko kuma SPLM position da na tu wuri chala me Benjamin Bol Mel teten so mo cha nyok latin jen yok ke je ala mitalot run gwate che kirma yadi che goro be je yorara banyada be je kwan be la gwazo mo ko jen ta da tin tam do self ke mayadi bala first vice president ke economic and class economic so ajen gwa dana bedetin and then be wuri shalga me waniga me ko use la toye be yorar okay so be yorar already ajen ta dana le rore antama but yot ke wuri shalga me waniga tele military background tele dej tele odere kudere jalat there's nothing modern lat ponya waniga ajen dana cha won me change chogade ki nyara whatever chwa ka position you know kata chanyo lo kwerka so malat kono jene kuma we ka dak chiwone jan ka goy but kuma ba go ashanga dana wukir mi yadi we laro re machara abirar na ma chi we won yamen en luka me jan changa dan be mal be ben ka je ko ba chula nungu ba chu facilitate national election but mu we kan a chikir mi yadi te mal mier and then ba jamam gwada mo be nyara we lare ya ngaje no break batok yelara kel me men go keno so sudan cho de gerge jemat me dan me ko enke tut galwag mane me tene ngwanong chi no me ne jang ne dia chi celebrate right ana mo kel cha go no dongo te ke yo but chejan awodi ge jeno jen ne chamal che jelat ke 2018 ge jeno dong der ki der je pressure der ma der jeno enyok chi kon bu nyogonen Chawud jangan memang chalga Dr. Benjamin Bol Mel cheng e joy keje chika celebration chika lat jang dial even jam Juba student ala Juba University student chika bra where kelio ne dial cha celebration chajala jang dial why awodi wude me awajen te corruption chajalat ka gora kana gwase ke be yadit janta yadan chika kan ke jeno no awajen che por jang dial chika cham yo dia la billion of dollar tela tu kan ode road de galat ke infrastructure de la ke kare we ke South Sudan jagan dial chega cham but remember Ramadan che mi danga e kir ma yadi kana gad ke
la corruption mi cha corrupt bol mel even adu sal ke mi yadi te corrupt te yo cha ka cham so mu ge jen o jen en bol mel ram chi mi jek chelat even kir ma yadi point de che di jek chakalat ko le la por jeng ne ti chop ko di cha kam mo bol mel mu ko billion of dollar ko la bat mu ko la ben ko jen cha de sanction ana man cha kir ma yadi cha ja men jin ka je jirar la national international community wodi la kana lar no kwer mit po kap mit mod wi kwam wa cha ja tiap ka la liab gni je gwala dan je brar jen ba ku le tiap den ba ku le jogo no chi corruption chila after that is the gen but right now pi de nyade chenge dan me cha bul me cha jo position mo tin wer ngwan gwi no dongo ti ne ken balatan no nuari you are mistaken position mo dunkir me yadi ken shemane mino jela to no dera den dera jela tin che wuri chal ka me wane ga che de loitin mu lo jaran tin kadin ne wan tigitin let's say to kon ke ji duaran kon wore to guru position mo so position mo wore wane ken gujino de kam ke but chekan ne de gui ken no ti ke lo yal ka kirmi yadi de ken ba kam position ba vice president ba kam ke ko te ne wane kam kan mo ke position let's say Dr. Gai ku gege no dong de kam dai kenyan lol gar ko gege no dong der position der je dai kenyan wuri chal me lam bu gege no der position mo der je dai kenyan cha je lo kam je kwer dum ni ken kubri ni jenda na cha kam tel position ya kam ke mi did mi chena mo chikan dem jeng ma do la gui rano my whole community mi che create support dong bi position be je me pilot gwaz me ka kobo ne dial gui ken no michi akobe ke liu che chonkel ke Dr. Gai Cook dong de Dr. Gai Cook mula gadien de je mu ke position adera position modern je bana shi janda na char kir mi yadi gui en dial gen nori ni dial to so ke yen trade ke je but tam use ye ke je men tama bi yen valuable ke je bi yen valuable asset bi yen to go ke je but when ti tam dun che to especially mi cha lugani ke je na ta gui kono tama ke cha yorar baro cha nwer ngwan cha go jen go te chung kan kel ge so benwer be ke influence right now de jog no de alla akobo ke lo nwer community bla the same again la re to kamana le road cha kur che ban pin kam nwer karodian ko tam cha te ko kuma SPLI go cha te ko kuma SPLI ji kana to top to ko kena to part ko kena to ne te da kan nwer mo kan na kan git no wuda me be ka dag nwere dor akobo me kana kan minutin wal so na me michi to wanta me a tactic but chika ken so ke me yadit ko consolidate na power so power mo chere alga no beleli berom ko rodo kelte ram gorno be position mo bijek maradien eno mi chaji kwan lo jin kwar ke jin war mi chamu ko position be ngaje no yos ke ba ji dil use la to do bo kwan ke lambu jene die je shalinga no jiu langor ko maka ke ene ri shalgati ibalit jang balit chenge dane chao ken cha ko pe chi gong nori kana kon pe ken nyam tam chao ken o pe gwada wa ken pe tino chete liam dim ji to ne ri jan badu ngwan ke report dane cha nom chi kon diala ne gwe ke jeno lambu dong da ro ke community mi da ke influence ko jen ta dan le road right now cha ja kwen ka lora bang la ja kwen ka gwada dane tri tetin mi tri tetin gwada mo ne baji latin ajena kwen ke je ko dollar bo la governor ko ben wer into Nasir kien wen mo kero area mo kelo benere to be influence ki be kanagajan and people are saying Dr. Jacob Dollar there way ka Nasir there will ka tada nan sha Dr. Gai Cook charge lor ka je ka kobo yen wer chi aje de look chit kame kan wude chalga me Dr. Gai Cook kan look ka kobo lo nor community kan ka ta dan tikeke ta chin wer shu ke je ka Nasir chana na ke je chana ko mena gat ke kem ko chin the same thing chi to ka kobo so ji akobo quicken mandana chore la tong mi ne je ga be ke ne kon ta Nasir so gwa the titin jira mo la to la ka jigi be jala jin then bi lar ka rod nak shenak why do I have to allow that person to when gwa the tatin unless he malche convent jenta de na ka je ban mu badi dial ba ka lele siyasa men na kan nuwer na mani shiwu shi chuom jega so jo me da la me de ko kon dial ka ta danen shiri por me che ben ka je bu ko ngaje nodi
wudu shala me Michael Makuelus an charo ke queen won cha jo kwan lor bang gu ke jeno jen ba dial ba ko las wide be reng ma char ba jo chenga ta dan de chenga je lo shede mi bo la ni revenge jen ta dan de tin ano te ne ken bu ken ga chol jen ta dan kwan ke wudu shala me Michael Makuelus Minister of Justice alaram dan te ngote ke pinde tel no dien mo kwan ge je jen bu ko no gor gwara dien bone tell way out but ko ke ngona ta dan ba lu ke je ko ba ka document chang ba da ko char ba ke boko bom ba dil te ke minyo de no wuda me ngai ke je wi monore no nyi kan da tang ma char ra teram kije ajen ko wala ndan o jen ba je use kim yadi ko kim yadi che goro run ba la obel e ka kwinga ka kwi da tang ma char ka jen ta dan la use ke dictator jen che ja gore betede be moy kerek you know che agore betede moy kerek baraden be je use run ba je ko obel me jen da ne chala de kwangchora le mi konen kan nasir kan ne ko ken ano ana wa na katinga ke tede you know agenta dan use na ka je agenta dictator ka instead of la na magwa bagore jin be ji use run mi shirek ci gware ben den be jogo no jin ti tin jira me dan la na mo be la no gwa mo jatin bin jen ajo na te le na ngatin rameda na chakwan je no ko ram chakwan je na dan lelet ke je no shirek to ku jira ram dan ba leli jira ram dan ba kem no pon na men ci to me wo ke bol mel ngay na jo kan ko karwade cha weekend dial ken ne de content la to finance kan ya la ne de content la revenue authority all these people tin la tax collectorate everybody miten when a moment to tit ka petroleum cha kan dia cha ga wo ke advance jono ko cha ka ke bo mani dikenya dia o jatilet kan kel ka jan petroleum ke liet so na me amule road a tactic ajen dan la youth ke dictator ko mi cha ngaje no jen chetere chebu mo keriem baradian be use run bi je use run ka ci gwar ci ben den be yo tong mi bele ci kan ci ngaj na humiliation chalat bol mela am de kon la right tin long ci kon ngaj no be je dil humiliate to the fullest ajira madana buro gujino chetelot bu ko chara gar wadu no am mi cha composition me ka jana chalo yorara ci tay dan mi ci bol men mi ci ro liya ka jen nyam na te ram ci ke je yu de ne dial chene ko ken bu ci joj bare ke juba men ne ko la janken kay yena na ba so cha power to use a power and point the wood shala me bolbe so na me amugoro de nywa yakel ana goro no jin bi bukon je kel erdo dien ko bana ripone kon lat ko dien bana kalinkel ci konti ka gwan me ber ko den right jang gwat men en walle changol bangman ko pay welkel ronkin dangro jan dangro de diech ka kay jan changan walle ala changol bangman ne bana je kala radiant to projet no bi channel bi support ka bi subscribe bi notification bell bi to en committee mi chala re gwad mi chamala be kaji an bi atakamal bye bye